Webale kureba TV wasikantu akwachira munonga ha program Sente Tutura ahashaheji ndi Esther ahurira umutebekansa wa program eji ekireki twine omushija Kakoza Joseph kandi nakora ebitanda kuruga ombyoma omuntu urayitu tumanyire ebitanda ebikorwa omumbaho kandi abinji nibyo twinoko makageitu konkane ebitanda ebikorwa ombyoma nabyo biriho kandi bikora jenke ebitanda byembaho ningashi no kukiraho omujenyi witu no mwami Joseph owasitya emyaka 18 omurimo ngo gumwe kana agira ngo obwa hati tokagumuihamu ahabwenshonga y'ebintu ebyaganyirwemo mazina ninye Kakoza Joseph ngenzalwa ya Kalisi zonde Muganda konkati obwiro obu ntiromu omulimbalala omulika koba ononyombekere nizo mulimbalala omwaka gwa 95 kiza kubakandeta kuiza kongera kusoma mbwenu na ikiromu kasoma emyaka nkebiri yo kusoma nabirugawo nagira kimu mu workshop Mwanyuma yo kubura sente za school fees akashara mukwegeita abakurube ababenu bakora omurimo ngo gumwe bamwegesa okukora emirimo egi eyo kukora ebintu okuruga ombyoma kubireka ine ebyabirewo nkebya fees naki so byo kusoma nabireka nazo mu workshop natandika nakora nabo nakujangwa bandesire ababa bene bandebera nigo umurimo gwa bene bakora mwe kikanda ukira na buryo buna bene nsoma kandi ndwa isomero nyiza zo mu workshop mu cyumuro bagumana banyegesawo mwe nicyo cyaresire nazo umurimo tino umurimo gundi kozire agogwo nkani ngo nkumanya workshop eji nkagukunda ogwo umurimo tino umurimo gundo gumwetenga nkukoti nabona kufune sente nyingi nkaenda gukora business zindi egiti nkagirwamo akuba nimanyisha mekigiro obwire ati nimbare emyaka 18 iyo ni nkorobwo murimo nagira ngo wano ukora umurimo guno guhereza obwire kandi ogumanoye gampora mpora emyaka 18 ejo emyaka nka munana nkajimala ndikwegesebwa babulaza banje tukore ibintu nibyo bimwe nkebi ati twize ntongeraho kurigirira mulembo ko kugenda nehinduka buriya tukata gukora nkebi twize ntongeraho konka kuruga kali kandi tukore nyigi tukora amadirisa tukora ubutanda bw'amasomero kebyo nati obwiro obu kiriyo tukore ibintu ebyo twiza ntongeraho kandi tukikore ibintu ebyo kujya mino gumano izano yegampola ampola no yongeraho buri mwaka ukurabaho nogera kandi akasyaka wayegayo nkebyo sayibiri mbana ikira ndagira abakozi byo gukora nanye byanje byo gukora tukutandika imirimo tugikora ntunuka sayimwe sizo baliyo nantisiba Umwami Joseph takora bitanda byonka nakora ebintu ebindi nyamwinji ebirumu nkentebe hamwe na nebindi nko kwa kushobora okushira munonga ati obwiro buntu tukore bitanda nko kureba mu workshop eri busy tukore ebitanda ebyomuka ebyamasomero byona materials ezitukozesa ebitanda nkoko kubireba ebitiriyo ntukora nizo materials ezo round pipes square pipes flat bars nibyo tukozesa ebitanda ekiki kikozero mu metal ekirungi kyakyo ekyo kubanza kirebekaje ekyakabiri tikulemera ekyakashatu na wano nda kukitambuza no kitambuza wona okwenda okuba no kikomora buli kamwe no kata omwanya gwako no kitwala kurunyo transportation bwente kuteganisa ne kikura ukira okutula cyo ne kitula akuba okukura kwakyo no kusangera nji yana nka yaenda nko kunanka okusimuka ugaruko tawe yindi kigaruka kiba kisia cyo tikikura mbwene nabo yakuberiye ntebe nkeji instami uteka akura tinkagambira ngo kitware myaka eji akuba na wompikiromu ine bintu bitu akozire kali nati bikiruo myaka 20 nati tukibine wagaruza werangi kigaruka kiba kisia cyo kirunje cyoma oyire bitanda n'imiji ebintu ebinde bitukora naruwo ko bintu ebitukira kuyiyaha bwere bintu bingi metal work erimo bintu bingi yarimo entebezi ebintu nibingi munonga tika kugambira ebintu bikawayo mbweno byo nibingi ebiri mu metal erimo ebintu bingi munonga
Oboyana akora ebitanda ebi nakozesa ebyoma ebyakwokeza hamwe obwari kukora za design z'emiringo yona atyo ayihamwe ekitanda rero asigaho kara eyari kuba nayenda kandi nagira ngu eki nkimutwarira akaire kakye konka kukora ekitanda akakiheza. Ati ebyo bitanda mangu abantu bingi nibabireba kuko nayebuuza ekyoma nk'eki bakizinga bata nk'ebyokubizingira bakizinga bata kurugira nk'uko wareba okuti abantu tukora aha ebintu ebitu bigumire kubera kandi byenda mo okupima munonga harimo okupima munonga okupima wa utapimireje nosanga wabishisha kandi wazo murosi design ye kurugo mu cyaraundi tiye kurugo mu cya square tibikashana ondizo na masakunde je ya square ondiza akunde ya round ondiza akunde flat bar so ni kirugiro mu mpeke yakunda ko tukora kukitandika no kukito mu machine ngoko wareba mu kubanza hariya tukora tuzamuro hariya twosya bikwenda ku bendinga tuza finishing hariya tera fira finishinga tubona kuza paint byona ntubikolera no kutomu machine hariya tukabendinga tuguma tubendinga bikwenda kusara tubisara ekitana kibasa kuntwala ebiro bisatu kuza kukikora kukezi kutwala ebiro bisatu ebeyi nerugirira design zo tukubatiremu na materials tukuba tukozise ebeyi ntirugirira ati nkebyo biwali bantu bendinga ebintu biba biri mu mitwalo 65 ntukora ne bya miliyoni nkebyo wasanga bitaka wire kire ntubikola nkiba nkirebeka je nukireba na miso niwo kikunda kitwaro muka buli omwagiza kukireba leba ngo nekitanda buzima katumuleho kakye konka ntugaruka guma ha program.